This interview is part of the History Heard project. The content of this interview may be used for historical research. However, no part of the video itself may be reproduced without the written permission of an authorized representative of History Heard. Today is July 10th, 2010 at 4:26 p.m. This is an interview with Eglė Bučelytė in Vilnius, Lithuania, in the TV and radio building. She was born on January 12, 1963 in Vilnius, Lithuania. Following Lithuania's break from the Soviet Union attempted an economic blockade of the country to stop the independence movement. On the night of January 13, 1991, Soviet Army troops attacked the Vilnius television tower and murdered 13 Lithuanians. Many people around the world feared that the Soviet Union would attempt a large-scale military invasion of Lithuania at that time. Today, this night national holiday is associated with LTV News reporter Eglė Bučelytė, who did the live broadcast for all of Lithuania as the Soviet Army attacked Lithuania's only news station at the time. Many remember watching you this night and admire and respect the way you delivered the events to all the people watching until the Soviet Army broke into your studio and turned off the broadcast. Could you describe this day and night step by step? Ar galėtumėt papasakoti apie tą dieną ir naktį? Ta diena, tomis dienomis Lietuvoje ir ypač Vilniuje jau buvo juntama įtampa, buvo daug sovietų kariuomenės mieste, naktimis važinėdavo tankai ir šarvuočiai. Ir mūsų žinių laidos būdavo kas kelias valandas, kaip tik turėdavom kokios nors naujos informacijos, mes eidavom į studiją ir praneždavom žinias. Ir kaip tik apie vidurnaktį sužinojome, kad iš šiaurės miestelio, kur buvo įsikūręs sovietų armijos dalinys, pajudėjo tankų kolona, šarvuočių kolona į miestą. Ir mes iškart su režisierė, su operatoriumi atėjom čia į studiją, kad galėtumėm bet kurią minutę pranešti apie tai, kas dedasi mieste tuo metu. That day, those days in Lithuania, and especially Vilnius, the stress was felt. There were many Soviet Army troops in the city, armed tanks drove around during the night, and we broadcasted the news every couple hours once we received new information. We would go to the studio and broadcast the news. It was around midnight when we found out that a part of the Soviet army that was stationed in the northern town was moving towards the city with armed tanks. So, at once, I came in with the studio producer and operator into the studio so that we would be able to broadcast the events at any minute of what was happening in that town at that time. Žinoma, prieš 20 metų nebuvo tokių techninių galimybių, kokias mes turime dabar, nebuvo net mobilių telefonų, dar neturėjome tų mobilių telefonų ir vienintelis ryšys čia būnant studijoje su kolegomis buvo paprastas laidinis telefonas ir daugiau nieko. You know, 20 years ago, we didn't have such technological opportunities that we have today. There weren't even cellular phones. So the only way to keep in touch while in the studio with colleagues was through simple wired phones and nothing else. Netgi negalėjom tiesioginio įsijungimo iš įvykio vietos tais laikais padaryti. Taip kad visą tai, ką sužinodavom, galėjom tik tai telefonu išgirdę pasakyti, kas daros. Ir labai greitai vystėsi tie įvykiai. Viena dalis kariuomenės atvažiavo čia prie mūsų pastatų, kita dalis nuvažiavo prie televizijos bokšto. We couldn't even have a direct connection from the event's location, so everything we found out was only through this phone, and then we could only broadcast whatever we found out from these phone calls. The events were developing very fast. A part of the army arrived to our building, and the other part went to the TV tower. Tai čia aš, būdama studijoje, galiu šnekėti apie tai, ką jaučiau, ką girdėjau, ką mačiau aš pati. Tai, jausmas, mes kaip tik sėdim dabar šitoj studijoje, kur tą naktį ir mes buvome. Ir iš kolegų aš telefonu sužinodavau, kad jau kariuomenė yra čia už sienų, kad jau jie įsiveržė į pastatą, kad jau visus varo iš pastato, liepia išeiti.
kad šaudoma yra, kaip sproginėja kažkas už sienų, mes jautėme čia būdami, nes drebėjo visos sienos. Ir, atrodė, kad iš tikrųjų šitą pastatą nušluos ir tikriausiai ten už durų vyksta tikras karas. Va toks jausmas buvo. So, being right now in the actual TV studio, I can talk about what I felt, what I saw, what I heard myself. Right now, we are sitting in the actual studio where all of this happened. That night, from my colleagues' phone calls, I found out that the army was already right outside these walls, that they had broken into the building, that they were getting everyone out of the building and making them leave, that they were shooting. I felt the bursting behind the walls, because all the walls were shaking, and it really seemed like and felt like they were going to sweep away this building, demolish it, and that a real, true war was going on just behind the doors. Kas 15 minučių mes vis įjungdavo į eterį, reiškia tą informaciją tokią gana nedaug informacijos pranešdavom Lietuvai, bet kai kareiviai jau pateko į pastatą, jie išjungia transliacijas, bet dar iki paskutinės sekundės mes bandėm kažką kalbėti ir visa Lietuva matė, kaip nutrūko, kaip jie va čia ateina ir jau išsijungus kameroms ir televizoriams žmonių namuose, dar mes kokių turbūt 15-20 minučių matėm, kaip jie įeina į pultą režisierių, kaip kapoja duris studijos, kad galėtų čia patekti, o kai pateko, jie su šautuvais atstatė mums, išvarė laukan ir jau išėję pamatėme, kas ten darosi, kaip šaudoma į žmonės, kaip lekia ore kulkos, kaip yra daužomi žmonės, mušami ir, iš tikrųjų tokia baisi košė vyko. Every couple minutes, we turned on the live broadcast and gave however much news we had to Lithuania. But once the troops got into the building, they turned off the transmissions. They turned off the live broadcast, but till the very last second, we were talking and giving the news. All of Lithuania saw when the connection was turned off, how the troops were coming into the building until the TV connections were turned off in the people's homes. Still here, we were able to see for about 15 to 20 minutes how the troops were coming into the rooms, how they broke into the producer's control room, how they were breaking down the doors and breaking into the studio so that they could get in. And once they got in, with their guns, they took us out. And coming outside of the building, we saw what was going on outside, how the troops were firing at the people, how missiles were flying in the air, how the people were getting beaten. All in all, a big, scary mess. O ką jūs sakėte per tas žinias? Per tas žinias mes ir sakėme, kad sovietų kariuomenė yra prie mūsų pastato, kad jinai mus okupuoja, kad kariai eina į pastatą, kad yra išvaromi žmonės, kad mes tenksimės laikyti ir informuoti jūs iki paskutinės minutės, kol dar čia būsime ir kol galėsime. Question. What did you say during the news? Agle Buchelita. During the news, we were saying the Soviet army is by our building, that we are being occupied, that the troops are coming into the building, that the people are being run out, that we're going to try to stay in here and inform everyone of what is going on until the very last minute, as long as we're here and as long as we can. O ką jūs čia matėt? Tai kaip jūs žinojot, ką sakyti? Aš iš pradžių mano bendradarbiai, kurie buvo dar redakcijos kabinetuose, jie man skambino telefonu, aš jiems skambinau, jie žiūrėdami pro langus, ką matė, tą galėjo pasakyti, o paskui buvo netgi ir tokių momentų, kai sėdėjai, visiškai nežinai, ką sakyti, nežinai, kas daro, nes jau joks telefonas neatsako, visi išvaryti iš pastato, pastate jau vaikšto kareiviai, tu pati juos dar matai čia per ekraną, nes buvo kamera pastatyta koridoriuje, o tarsi pasakyti ir nieko neturi. Tai ką tada darėt? Nieko. Question. What did you see here? How did you know what to report? Agle Buchelita. At first, my colleagues that were in the editing offices were calling me and telling me what they saw outside their windows, and later there were even moments where you're sitting
and you don't even know what to say at all, because the phones have stopped ringing and no one's answering the phones. Because there aren't any people left in the building, because everyone's been taken out. The troops are now walking in the buildings. You, yourself, see them on the screen walking towards your room, because there was a camera placed in the corridor. But to say something, you have nothing to say. Question. So what did you do then? Eglė Bučelytė. Nothing. O kiek laiko tada čia jūs kalbėjote? Mes kalbėjom ne tai, kad ištisai visą laiką. Tai įjungdavo mane. Pasakydavau, kad dar televizija transliuoja, dar turim ryšį su jumis. Įjungdavo prie parlamento kamerą, kas ten vyksta. Kokia didžiulė minia meldžiasi prie parlamento. Tokie vaizdai ir buvo. Question. For how long did you do the broadcast here? Eglė Bučelytė. We talked during the broadcast, but it wasn't a continuous broadcast. The broadcast would be turned on, and I would say we're still here, the news is still being given, we still have connection with you. Also, the camera would be turned on by the parliament, and there was a broadcast of what was going on there, the crowd praying by the parliament. Those were the kinds of images. O kaip tada tą dieną praleidot? tą dieną iki įvykių. Tai atėjote į darbą ar kas? Taip, atėjau į darbą, kaip ir visi mes. Tomis dienomis jau dirbdavom ne tai, kad atėjau, atidirbau ir išėjau tam tikrą valandą. Jau mes dirbdavom dieną naktį pasikeisdami, nes žinios būdavo bet kurią valandą. Tai ta diena nieko neišsiskyrė iš tų pastarųjų dienų, labai daug darbo buvo. Nes, kaip jau minėjau, ir kariuomenės labai daug buvo mieste, ir jie ir avarijas padarydavo, ir pastatus užiminėjo jėga, išvarydami žmonės. Buvo ir spaudos rūmai užimti, ir telegrafas. Daug pastatų buvo, kuriuos jie vadino strateginiais objektais, kad čia turi armija kontroliuoti. Ir visą tai mes rodėme ir dirbame, bet kad iki tokių įvykių viskas išsirutulios, tai tikrai niekas nenuspėjo ir negalvojo apie tai. Question. What did you do that day, the day until this event? Eglė Bučelytė. I came to work that day. Those days we weren't working like we came in, we worked a certain amount of hours, and then we left at a specific hour. Instead, those days we worked day and night taking turns, because the news needed it to be reported at any hour. So that day wasn't different from any other of those days lately. At that time, there was a lot of work, because like I already said, there were a lot of troops in the city already, and they made accidents, and took over buildings, and forcefully and violently drove out the people. The chambers of press were taken over, and House of Telegraph. There were many buildings that the Soviets had occupied that they considered strategic buildings, that they believed the army had to control, and all of this we showed and broadcasted. But no one predicted or even thought that it would get to the point that it got to that night.